Kijingin lekai hakalek kebanengkong haka Europa League quarter final kibabun hi kijingin lekai kikut da kijingin kai bat rengkat karetkan. Kublai piboro ki perlok perjor ki bajos na advance ngap iki video haka nega channel. Hapo pais kijingin lekai hapeleng ke RB Leipzig persya ya ke Atalanta kilkut da kijingin kai damar Leverkusen. Haka kijingin sya da ke Atalanta kebalatam skmat lengba Luis Fernando haka menit kebakannya. Henry habawan teng hakala kabar RB Leipzig kelalawan penpai ia kan ngekol dak jingkum tep hi orang alakai ke Atalanta syakol lajong Usapa Costa dak ni kan namanya kai ke RB Leipzig ke habhir pat sya Italy banekun persya ya ke Atalanta hal yang pat ke Atalanta ke kat sautrik mentau benai ban pentikna mano ban yo rung sya ke semifinal. Haku waipat ke jinglakai hapdeng ke West Ham persya ya ke Lyon ru kilakut da ke jingakai. Walada ke West Ham ke yalakai tang shipeu ngut kiplia nado wasdang ke kela ke baar Henry ke Lyon ke klemla ban pendrem ya ke West Ham. Habuan peteng hakela ke baar dai ke West Ham ke Lyon ban tep gol hak menit ke basan puar walada ke yalakai tang shipeu ngut ru. Henry dai hak menit ke ba nriu penriu orang alakai ke Lyon no endam bile lala on pai ya kan gol. Hadu ko bekut kini tim ro kilekut dah ke jingakai. Jinglakai haga kat santrik ke West Ham ka habhir pat Sport France ban yakun persya ya ke Lyon hakelek kabar kenang ban pentikna ke ai tim ban yo rung syak semifinal. Habu pai pat sakuwai hi ke jinglakai habdeng ke Eintracht Frankfurt persya ya ke Barcelona ro kilakut dah ke jingakai damar Leverkusen. Habu pai shushu syagan ke jinglakai hakala ke benengkong kilakut dekat jingakai klemdan bala ban tep gol. Habawan ban peteng hakala ke bar tang maris dang ke Eintracht Frankfurt kaliyo ban tep ya ke gol lengba o aska. Henry tang hadin katu kat 2 minit orang alakai ke Barcelona Ferran Torres ulala on penpai ya ke gol hak menit ke ban riu. Dei hak menit ke ban nyawa pra orang alakai ke Eintracht Frankfurt ulayo ya ke red card. Henry walada ke minit kedangsa sakat a ke Barcelona klemla ban nyon ya ke Eintracht Frankfurt ban tep ya ke gol ke bah. Hadu bawai ke jinglakai kinero ke tim kilakut da ke jingkai damar Leverkusen. Ke jinglakai ke baar de ke kabupat ya ke Barcelona ban nyon ya ke Eintracht Frankfurt halayeng ke Barcelona hap Spain. Haku wipat ke jinglakai hapdeng ke Braga persya ya ke Ranger ke Braga kelajap tang devai lanot gol ya ke gol la tep do Abel Ruiz hak menit ke Basau peu kelebihan ya ke Braga ban pendrem ya ke Ranger hali kan bagai jinglakai ke baar pat ke Braga kan yakun persya ya ke Ranger halayeng pat ke Ranger ban pentikna ke ega tim ban bojeka ha ke semifinal. Mumbai City ke weni klub lekai ha Indian Super League kanya shimenta ha ke AFC Champions League. Ke Mumbai City dai ke tim ke baar Napo India ban yo ban ya shimenta ha ke AFC Champions League. Hadin ke FC Goa. Ke jingyo ke Mumbai City ban ya shimenta ha ke AFC Champions League. Da ke berak ya ke lakdo jong ke League Shield ha ke semoy baladep bat ke longro ke Champions ha ke semoy baladep. Ke Mumbai City kan yakun persya ya ke klub Al-Shabaab Shibit Hakapor Shipeu Sausan men. Habu pai mentau senempat ya ke League Shield lara da ke Jamshedpur katba ya ke Champions lara da ke Hyderabad. Kemud ke Jamshedpur ha ke semoy baladep kan yo ban ya shimenta ha ke AFC Champions League katba ke Hyderabad kan yo ban ya shimenta ha ke AFC Cup. Diperlok tangkini ngini kendo pada hak away ke video kublai shibona.